Diama nubwo bitari kwemera Liverpool n'umugabo bita Richard Daniel uyu mudirector sportif wayo biyemeje gukora amadiru hakiri kare ko yavana mu nzira kugira ngo obita Anthony Iraola bamwubakira ikipe hakiri kare. Ndagusuje cyane urakaza neza ku muryango wa Dako Sport Hub ukomeza kugeza amakuru ya sport umunota ku munota. Ndagira ngo nkomeze kugenda nkwakira nkubwira ngo uyu ni umuryango mwiza wa sport kandi amakuru ya sport ni kujye kandi meza agezweho. Bamwita Ian Diomande, uyu ni umukinnyi ukomeje kugenda avugwa muri uyu mupira w'amaguru, ariko nanone hari ikintu cyangiye kwibazwa muri uyu mupira w'amaguru. Kubera iki amafaranga ku mukinnyi muri iyi minsi ari kuba menshi cyane? Urareba impano umukinnyi afite, ukareba umukinnyi urwego ariho, wareba amafaranga barimo baratanga cyangwa amafaranga amakipe ari gusaba, ugasanga birarenze cyane. Urimo uribaza ngo Liverpool bigendekeye gute? Miliyoni 100 ziranzwe. Bigenze bitewe n'iki? Ese Leipzig iri kwifuza iki? Birasaba iki Liverpool kugira ngo uyu mukinnyi aze kuba yajya muri uyu muryango? Ibi byose nibyo tugiye kugenda tuganiraho, kandi ndagira ngo mbwire ngo mfite n'amatips agera kuri 2 ndagenda nyaguciramo gatoya. Icyo nagusaba rero, niba ari bwo bwa mbere kora subscribe nukunda ibyo dukora, ikindi duhe igitekerezo cyawe, sharinga, likinga kugira ngo uyu muryango wa Dako Sport Hub utazajya ubura na rimwe mu buzima bwawe. Keep in touch kugira ngo ano makuru ajye agenda kugeraho igi. Ndakwibutsa kureba iyi video ukayirangiza. Reka rero otwanzike, reka mbere mu matips mu munota umwe. Hari uwo bita Christian Chivu, ni umutoza w'ikipe ya Inter Milan mu Butaliyani. Inter Milan izamuye amasezerano ye, iramwongereye mu 2028. Uyu mutoza kubera umusaruro yagize mu mwaka ushize ibashije kuba yamugeza 2028. Uyu ni umutoza Christian Chivu ubashije gutwara igikombe cyo mu Butaliyani Serie A muri uyu mwaka. Uyu mwaka rero bamukubisa amasezerano mashyashya mu ikipe ya Inter Milan, ubwo no kuvuga ngo kugeza 2028 imyaka 2 yindi arayikaci. Uwo bita Victor Munoz, nkuko narembi babwiye, uyu mukinnyi amaze kuba asinyira ikipe ya Liverpool kontra igeza 2032 imyaka 6 yakadasa, miliyoni 40 za lease clause, miliyoni 20 zijya muri Real Madrid, miliyoni 20 zijya muri Osasuna yaturutsemo. Ikindi kandi muri lease clause mu masezerano basinye na Liverpool ngo nta kugaruka mu ikipe ya Real Madrid birimo nta lease clause. No kuvuga ngo rero Victor Munoz nkuko nabibabwiye amaze kuba asinyira ikipe ya Liverpool, birarangiye uyu muwinga w'imyaka 22 bibaye bijya akumusozo. Reka rero twigire ku nkuru y'umunsi. Bamwita Ian Diomande, no munya Cote d'Ivoire, afite imyaka 19. Uyu ni umukinnyi uri muranyeganyeza Liverpool na Paris Saint-Germain. Na yandi makipe ari kugaragara ko ari muri idiru cyane nk'aya makipe yombi nkubwiye kuri uyu munota. No kuvuga ngo Liverpool akakanya ikoze igikorwa gikomeye cyane cy'abagabo, ariko Leipzig ibateye utwatsi. Bigenze gute? Murabizi neza ko Liverpool ikomeje kugenda ihangana niyo bita Paris Saint-Germain. Gusa uyu mwana witwa Ian Diomande mbere yo kujya mu gikombe cy'isi yari yatangaje ko nubwo Liverpool iri kumwifuza, nubwo Paris Saint-Germain iri kumwifuza, ariko yari yavuze ko yifuza ko yakinira Paris Saint-Germain. Yatanze criterias 3 zigaragara. Yari yavuze ko yakuza afana Paris Saint-Germain, papa we yafanaga Paris Saint-Germain, avuga igifaransa, avuga ko rero gukina ikipe ya Paris Saint-Germain biri mu buryo bwa mwihutishiriza kariyeri ye, cyangwa se mu buryo bwo kwiadapta kujya muri Paris Saint-Germain byamworohera kurusha kujya mu ikipe ya Liverpool. Ariko nanone Liverpool nigeze icika intege, yakomeje kugenda igerageza uko ishoboye kose imwingingisha umushahara urenze, ariko uyu mupeti yakomeje kugaragaza ko intumbero ye ari kujya muri Paris Saint-Germain. Biri kuvugwa gute rero? Paris Saint-Germain nayo yakomeje kugenda igumayo gake gake, dore ko nayo imwifuza cyane, kandi ngo biteguye kumuvana mu muryango w'ikipe ya Leipzig bakamujyana muri Paris Saint-Germain. Uyu mupeti yabwiye aya makipe yombi ko agiye kugenda akicana n'abagenti be agakina igikombe cy'isi, agafokasinga ku gikombe cy'isi, ngo ariko ngo bagiye kureba amaproje yombi, ngo bazahitemo proje nziza yo kwinjiramo kandi yabagirira akamaro mu minsi iri imbere. Aya ni amagambo yasizwe n'uyu mwana Ian Diomande w'imyaka 19 mbere yuko ajya mu gikombe cy'isi. Ndagira ngo mbwire ngo afite 19 kugeza kuri saha, ariko mu kwezi kwa 11 aruzuza 20. Ian Diomande akina ku ruhande hari Sarakinaho, ubwo ni ku ruhande rwa 7. Ni umuversatile, ashobora gukina ku rundi ruhande nanone kuri 11, akaba yakina nk'umufalse 9 ndetse na playmaker. Urumva ko ni umukinnyi mwiza w'agatangaza. Mu gikombe cy'isi ho ari kugenda yitwara neza kubera ko ku mukino ubanza wa mbere yabaye man of the match. Uyu Ian Diomande nuvuga ngo ni umukinnyi kugeza kuri izi saha Liverpool ya appreciatinga cyane nyuma yo kurangiza deal ya Victor Munoz. Uwo bita Richard Daniel yicara avuga ati reka turangize n'iyindi tubyihutisha byataye. Bicaye bategura bid ya miliyoni 100 nkuko tubivana kwa Fabrizio Romano, miliyoni 90 za cash ndetse na miliyoni 10 z'ama add-ons, zose hamwe miliyoni 100 z'amayero. Ikipe bita Leipzig izitera utwatsi iravuga ngo muvani byaho ngaho mujyane ntago tuyafata.
Liverpool iricaye iravuga ati ibi bintu bigenze gute, ese uyu mukinnyi ko tureba henze turaza kubigenza gute, miliyoni 100 barazanze, bigenze gute rero? Leipzig iri kwifuza ko uyu mukinnyi yamugumana. Ibi ni bimwe mu bintu biri gutuma uyu mukinnyi Leipzig itifuza kumurekura. Ku ruhande rwa Leipzig ibona ko uyu mukinnyi mugumanye muri uyu mwaka mu amasezerano yandika mwongeraho undi mwaka umwe, umwaka utakazakina nta pressure ariho, bakamukubita lease clause, bari kumubwira bati tuzaguha umushahara mwiza, tuguye amasezerano mashyashya, tuguye lease clause nshyashya, none umwaka utaha uzigurisha mu ikipe ushaka ku giciro kijyanye na lease clause tuzaba twarashyizeho, noneho ugenda ugira akamaro Leipzig, natwe ubwacu tube tukubonyemo nk'umukinnyi twatunze kandi wagiye mu buryo bwiza, tuzakomeza no kuba twakomeza kubana. Uyu mukinnyi rero akongera agatekerezwa n'ikipe ya Leipzig ko kubera ko nanone bamwifuza, bafashe amafaranga bashyiraho price tag, baravuga ngo miliyoni 120 ku muntu wese wifuza uyu mukinnyi witwa Yan Diomande niyo agomba gutangwa. Nguzi impamvu barimo barabona ko umunsi ku munsi mu gikombe cy'isi ari kugenda yavansa, agenda akora ibintu bitangaje, agenda amera neza, bagatekereza bavuga ko mu gihe cyose azakomereza kuri iyi level, akomeza kugenda azamura urwego mu gikombe cy'isi, hazaboneka racing y'amakipe menshi muri kino gikombe cy'isi amukeneye. Ni ukuvuga ngo Leipzig nta gihunga ifite, nta nubwo ifite ubushake bwo kuba yamugurisha cyane cyangwa se ipushinga. Ni ukuvuga ngo iri kuvuga ngo twebwe turashaka miliyoni 120 ku muntu bibuze kuba zitanga cash, kandi tukaba twifuza ko uko byagenda kose iki gikombe cy'isi gishobora kuza kuba kiratuma anazamuka. Ni nayo mpamvu rero tutaribuza kuba duhubuka ngo dufate zino miliyoni 100 za Liverpool harimo n'ama add-ons, turibuza kuba twitonda cyane kugira ngo uyu mukinnyi Yan Diomande tuza kureba uburyo turi bumugurisha kandi mu buryo bwiza. Yan Diomande rero yabwiye ikipe ya Leipzig, arayibwira ati wa muryango wanjye we, uri umuryango mwiza, wangiriye neza, narakwitangiye, ntacyo ntakoze kandi nawe ntacyo utakoze, ariko kugeza kuri izi saha ndifuza muri iyi summer transfer ko mundeka ngasohoka. Mbonye opportunity, mbonye amakipe nka Paris Saint-Germain ikoze back to back muri Champions League, itwara Champions League, mbonye ikipe nka Liverpool igiye gukora project nshyashya kandi ikipe y'izina rikomeye cyane kuri isi ya rurema. Aya makipe yombi sinayitesha, kabone nubwo baba badafite amarushanwa y'Iburayi, aya ni amazina manini ngomba kwerekezamo. Nimureke ntekereze ibingi byo kumbwira ngo ngumangaho umwaka umwe mu amafaranga mashyashya ngo meza kandi aryoshye, umushahara mwiza, ngo nzagende mu mwaka utaha. Ibingibi ntago ndibuze ko bambyumva. Yan Diomande yakaniye cyane, arifuza gusohoka mu muryango w'ikipe ya Leipzig, akaba yakerekeza mu yandi makipe. Ariko nanone ndagaruka ku kintu kimwe gikomeye, hari ibintu birimo biragaragara muri Mercato, ari ibintu biragaragara byo abakinnyi bahenze cyane. Iyo urebye ukabona nka Elliot Anderson batanze miliyoni 121, miliyoni 103 na miliyoni 15 z'ama add-ons, miliyoni 121 ikipe bita Nottingham Forest irayanga. Abakinnyi nka Matheus Fernandes miliyoni 85, abakinnyi bose bari kugenda bagerekwa ku mafaranga ba Tonali miliyoni 100, barahenza abakinnyi. Kongera uyu mukinnyi Yan Diomande utarakora na seze 3 uratanga miliyoni 100 harimo n'ama add-ons, ikipe ya Leipzig akubwira ngo ntibikunda, vana ibyo ngaho. Liverpool rero ngo hari ibintu biri gutekerezwa. Liverpool ngo igiye kwicara itekereza ikintu gikomeye cya nyuma, solution ya nyuma, ngo ntago izigera irekura gushyira y'agatuza. Aya makuru arimo arava mu binyamakuru byo mu Bwongereza ko Liverpool yatangaje ko kuba yatanze miliyoni 100 zikangwa ntago igiye kwitihagarika, igiye noneho gutegura indi bid, kandi ngo irifuza ko uyu mukinnyi Yan Diomande yamusinyisha na bwangu kugira ngo hatazazamo andi makipe noneho lese gakomera cyane, ku buryo uyu mukinnyi yazaba henda cyane, bigatuma bajya mu zindi options zigiye zitandukanye. Uyu mukinnyi rero w'ikipe ya Leipzig, ngo Leipzig irifuza ko umuntu wese uzifuza kuvugana na Leipzig kuri uyu mukinnyi azaza yiteguye gutanga miliyoni 120 kuzamura. Hari ikintu cyitwa gupandana, hari ukuntu umukinnyi atinda ku isoko bijyanye nuko ari kwifuzwa n'abantu benshi, noneho bijyanye nuko abo bantu bari guhangana bose bafite amafaranga, uje agashyiraho miliyoni 10, uje agashyiraho 5, bikaza kurangira umukinnyi ahenze cyane. Ariko nkibaza nanone uyu mukinnyi Yan Diomande ko nikurikiranya amavideo ye nkabona ntago bikaza cyane, izi miliyoni 120 ni gatiki. Aba bakinnyi muri Mercato ko barimo barahenda cyane muri umupira w'amaguru, biribuze kugenda gute? Icyo nshaka kukubwira rero, Liverpool iteruye amayero miliyoni 100 bazitera utwatsi, barayibwira bati vana ibyaho. Niki gikurikiyeho?
Liverpool igomba kwicara igatekereza hamwe n'uwo bita Richard Daniel directeur sportif wayo, bakareba ikintu cyiza kigomba gukorwa kugira ngo iyi transfer bayirangize. Mu bigaragara byo Liverpool mu gatuza mu bishoboka byose irimo kwifuza kuba yasinyisha uyu mukinnyi Yan Diomande w'imyaka 19 mu kwezi kwa 11 azuza imyaka 20. None se mwabantu mwe, ikipe ya Liverpool iri buze kuba isozi transfer, ese Paris Saint-Germain ko yavuze ko nayo imwifuza kandi cyane, uyu mupeta akaba yaragaragaje ko nawe yifuza gukina muri Paris Saint-Germain, bijyanye n'impamvu nyinshi nagiye mbabwira dutangira, biri buze kuba bigenda birangirira hehe? Uyu mukinnyi ntiyaba ari buze kuba agiye gusinyira ikipe ya Paris Saint-Germain, kandi Liverpool yakomeje kugerageza uko ishoboye kose. Miliyoni 100 bro, mon cher, amafaranga ni menshi. Nsoza rero nagira nkubwire ngo Liverpool no gutegereza gusa. Amakuru mbana kwa Fabrizio Romano ari kumbwira ko ngo Liverpool ngo niteze gushyira agapira hasi, ngo irakomeza pushing mpaka ibonye transfer ihappening. Byange bikunde Yan Diomande ngo umuryango w'ikipe ya Liverpool ngo bakomeje kugenda bamwifuza, baramubona nk'umusimbura wa Mohamed Salah w'igihe kirambye. Burya imyaka 20, 19, 20 urumva aracyafite urugendo rw'imyaka byibuze nka 13 cyangwa 12 yo gukina umupira w'amaguru myiza cyane. So ni ukuvuga ngo rero umukinnyi watangiye kugaragaza urwego rw'ubuhanga kakanya yagira imyaka 25 noneho ari umukinnyi udasanzwe. Ni ugutegereza tukareba ko rero Liverpool iri buze kubirangiza bino bintu. Muri Brazil RSLKO bamaze gushyira inkuru hanze kuri uwo bita Neymar ngo amasaha 28 ntagahagije kuba Neymar yakina umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Ni ukuvuga ngo umukino w'ikipe y'igihugu ya Brazil wa kabiri ntago Neymar ngo ari buze kuba ugaragaramo, ngo ntago biteguye gufata riske zo gukinisha uriya mukinnyi Neymar kugira ngo birinde ko yakongera kugira ikibazo cy'imvune kirambye. Barifuza kumuzana amaze kumera neza. Ni ugutegereza ku mukino wa gatatu cyangwa 1/8 bari gukora knockout tukareba ko Neymar Junior Santos yatangira gukina ikipe ya Brazil RSLKO. Aya ni amakuru tuvana mu ikipe y'igihugu ya Brazil mu binyamakuru bimwe birakoreramo cyane. Ndagira ngo ubwire ngo rero nakuganirizaga kuri aya makuru agera kuri 2. Nakubwiye ko bita Yan Diomande hari impamvu miliyoni 100 zanzwe, hari n'impamvu bari kwifuza arenze 100, ni impamvu nyinshi cyane. Nakubwiye ko bita Neymar Junior Santos, nakubwiye ko bita Christian Chivu, nkubwira no kuwasinya amasezerano mashyashya bita Victor Munoze mu ikipe ya Liverpool. Uyu mwana y'imyaka 22 ikira 23 wasinye ikipe ya Liverpool kontra y'imyaka 6 muri uriya muryango w'ikipe ya Liverpool. Uwo bita Richard Daniel directeur sportif w'ikipe ya Liverpool ari gukora akazi katoroshye, n'akazi gakomeye cyane. Ni ugutegereza tukareba neza niba uwo bita Yan Diomande ari buze kubafatwa n'ikipe ya Liverpool cyangwa se ari buze kwerekeza ahandi hantu. Ni akazi gakomeye cyane ariko karashoboka. Ndagushimiye cyane rero, ndagusaba gukora subscribe nukunda ibyo dukora, gusharinga, kulikinga, kuduha igitekerezo cyawe, kunyarukira ku zindi mbuga ni YouTube, ni Snapchat, ni Instagram, ni TikTok, hose ni Dako Sport Show. Ndagira ngo usabe gufollowingayo. Ikindi ndagusaba ko wakomeza kurindwa n'Imana, Imana ikomeze kubana nawe mu bintu byose ukora. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista. Yari Dako Umondo Mwiji, merekere muri bombe Diama. My go to football is always my life, and Dako Naruago. Imana ikomeze kubana namwe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.